Сүйүү жөнүндө эгерде сени жолуктурбай калсам, анда менин жашоом кандай болот эле деген ошону которуп айтып койсоң да. Италиянецтер барбы же баарыбызды түшүнүп атабызбы? Lei vuole che io traduco questa canzone? La canzone si chiama che se non incontrasse te. E se non incontrasse... Cosa avrebbe successo? Se non incontrasse te, come andrà nella vita? Se non incontrasse te, come vivrei? Le parole sono così. Жолукпай калсаң эгер, сен мени табар бер, жан күнүм болот белем, өзүмө суроо берем. Кезикпей калсаң эгер, бактымды табар en tatlı gündür ötkün, gölecekte birge bulur, sıkırın sezip bilir, jolukpay kalgan bolsun, jarkıgan ayrı tündür, kanlardır basat bilir, sırlarım içki katkan, ben kimdi aytar elim. Sen ona başıydı, gönlü tabiattırma. Ömürgü azık bulmam, sezimge dokturar, taqdirga razıyım, Fakat satış ömürgü azık bulmam, grande moto dentro sezimge dokturar, sezimge Dire una cosa a lui, che queste armonie, diglielo. Allora, è da tempo, vi racconto tanto, questa è la storia. Ma da quanti anni non si sentono queste belle armonie in Italia? Le ho sentite oggi, grazie. Grazie. Questa è la musica, solamente un aiuto. Grazie. Ырлар дейді, ошо именно симфонияда болуп ырдалган ырлар Италияда көптөн бери ырдалган эмес. Бүгүн ушул нерсе болду, сизге чоң рахмат дейм. Спасибо.